Beats by SV.com. Yo va pou men nou men, shit men. Ta nou gran pou men koman la prase men nou non peyi. Se do men ou pa gen moun men nou pa ka fe. Anye men pou monte kache nou baye pou manje. Sa tout a montan men, koman pou ka fe. Ay, shit, ben yo pa pou men. Hey, kom ka 2 minutes nou men, pou mka zon baye. ¿Cómo fue? Kom ka 2 minutes fwe, mse san nou men, mwen jwa ve di. Y eso, viejo, y eso. Habla español, viejo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo, botem sou men ke ou m pa pale español men. Mwen ki sa pestre men wap pale español ansan ave Yo men. no entiendo lo que tú me dices, viejo. Ustedes vienen aquí ni siquiera pueden aprender algo para que puedan defenderse. Yo, pa pe sa pale pestre wap pale español men. Yo, se yo sangoun tap mando men, pou mwen si jeno baye pou manje men. Oh, kom si nek sa ou pou sa ou vivi sa men. Entonces este haitiano viene hablando vaina ahí que yo ni siquiera... Fok, paske la, se kote mi se mka jeno baye pou jeno pou manje, ou man, ape di ba mkitan kou mka getan chike miche. Bon, ok. Yo, dalo. Dek kaka se, pou m konen mi se pa pale kreol. Ay, yo, bamzu, ouais, konye goun ki pase la, mande, Adem pou yon pap tan donon men, pase wè jen a foksene yisi te pa pou men. Ape di depi nou vini nan peyi ya, nou fonti te pa son moun, ou nou kaklade nan glan pa son moun, ape di nou prekont nou pa Dominikin, nou pa Haitien, ou man. Bay yo pa konsa kwem. Ape di kon jen pou nou. Edem nou baza. Ape di nou pase alo, konsi te pes pa son lot. Bay yo pa konsa men, ou man. Bon dia remet tout ça, men. Bon dia remet tout ça. Ape di men nan la vi a fwem, fwa pa gade moun sou aparence. Den nou nan peyi blan, nou Haitien pare, nou yon problem, nou pa kone sa yon, sige le nou do akampe pou nou edel. Ou man, ne pa da festil pase ke son baye yon pase yon. En tout cas, pou m pa fè mèm jansan ma bou, ma bedou. Yo, merci bon dia pe nou yon do mimini ke pase la men ke pe yon nan tèt nou men. Pari ambe se sa ki pou rive nou pase na pran pon se blan nou ye ba.